tenan. Wantian raris marupa raman nyane biang maka miwah acin dane mapi teket utawi mapi selot. Kebajikan utawi gemelakan perdi sentanan bapane tuanake Bukit Dewot jani anak ibu kai dewo subenyan tinggalin bapa madan kelih nyen buka jani ceningnya kemawanan ane jani subuh sandang patut nyentuh anak ibu Ki Dewot bajang mepari dab-dab nadabang paukudan idewani ngalih ane madan pepelajaran utawi subuh sandang mah idewa masuk nyentuh tuan ceningnya cara aturan turah darajani yang subuh lantas mayusya meduh 6 tiban oke mawanan rikala ditu subuh sandang tu anak ibu Ki Dewo pajang mas sekolah nyentuh tuan ceningnya Bukit Dewo bajang wiwitin ngalih ane madan sekolahan sing adilen di kesamane yang jening yana liang tarik turah janin di tahun ajaran jadi subuh sandang idewo bajang mas sekolah jeningnya Bukit Dewo tuh utawi mayuse cenik anak sandang patut maluka pertama tongos idewani sekolah sing adelen tuah ditu di taman kanak anak nyentuh tuan cenik